سلوكي من دائرات جديدة الشمرة عيوني على هذاك العصافير باش ایرو ام بناوی ریوبریا خسر دایره علاقات کاری درو ام بخیر هاتنا همو هوالن گلوی در حاضر تایبت ایکو جباکور و ترکیه ایرو بشداری روجاوای کردستان بونن و هاتنن شبوکو ببن پشتگر جه گل هرمی رد جبو آشیتی و آرامیا هرمیه بپاریزن جبو ویجی ام بخیر هاتنا واددن و ام دبیجن ایشالله و پیواجوی کی آشتیه دست بیبکی جبو ویجی نها از ماموستا تولای حاتم اغلو و کسکین بايدمر از باندكم كو ورن الفيدري داخو يعني اخوا جبو هاتنا اخوا بدن سلابوريس. مرحبا يا أصدقاء الأعزاء، أحييكم بالمحبة وبالاحترام. نحن اليوم عملنا زيارة لإدارة رجوة، وزيارتنا خاصة ندعم رجوة. وهلأ الحرب البدأ في رجوة، نحن متأسفين كتير، وإن شاء الله بينتهي يوم لوقت وسرعا. للأسف السنة الماضية في سوريا انعاش مجازر كبيرين كتير، وهلأ للأسف كمان في رجوة. سوريا هي غنية من الشعوب، غنية من الأديان، هي غنية من المذاهب، هي غنية من الثقافة، ونحن نريد كل شعوب في سوريا وفي الشرق الأوسط يعيشوا بالمساوي وبالإخوة. وللأسف هالجغرافيا هي جغرافيا حزينة، هي جغرافيا ترابة معجون في الألم. وبنفس فينا نحن نقاتل مع بعض، الناس بيتفرجوا علينا ونحن بنتقاتل مع بعض، هاي لا نقبل أبدا. هالمنطقة فيها خطر كبير، وكل الشعوب في هالمنطقة وخاصة في سوريا هن تحت خطر كبير. ومن شان هالسبب لازم ينتهي هالحرب فوراً. إدارة رجوة لا تريد الحرب أبداً. إدارة رجوة هي تعمل عمليات مشان السلام، وهي تعمل عمليات مشان سوريا تنظم نظام هو ديمقراطي، وتريد الصلح، تريد الإخوة، تريد مساوي بين الشعوب في هالوطن، وتريد حوار. وهي هلأ تعمل حوار عشان ينتهي الحرب ويسكتوا الأسلحة. نحن حزب المساواة الديمقراطية الشعوب، يعني حزب الدام، نريد السلام بين شعوب سوريا كله، ونحن جيران وأقرباء، ولا نريد الجيران والأقرباء يتقاتلوا مع بعض. نحن لا نريد في سوريا حرب العرب والأكراد، نحن لا نريد في سوريا حرب الإخوة، ولا نريد في تركيا حرب الأتراك والأكراد. ونحن في تراب تركيا وفي تراب سوريا بدنا السلام، بدنا الصلح. ونيضاتنا لسلطة الشام، هالحرب لازم ينتهي فوراً، والأسلحة لازم تسكت فوراً. وهذا النداء لحكومة تركيا، في إمكانيات تلعب دور بتأسيس السلام سوريا. تركيا هي فينا تلعب دور مشان السلام، ولازم تلعبوا لها الدور فوراً.
وهذا النداء لدول العرب ولكل الشعب العرب في كل المنطقة. العرب لازم يلعبوا دور بسوريا، كل دول العرب لازم يلعبوا دور بسوريا مشان الصلح والسلام فورا. ونحن نجادل مشان هيك، ونحن تضامن مع روجوفا، مع أكراد سوريا ومع أكراد روجوفا. چاپمنیا هجا اجوا برزداری سلاف دکم ام جدووا بس پارتیین سیاسی ین سیویل بريفا بريا خوسر يا روجافا ما دانستاندن كير او ایروژی ام وی داخویانی لپیشبری وددن ام د نیسان دا جیوه که شانده کی الباکور و ترکیه ام هاتبون سالا چویدا او سریدا 8 me derbas bû em niha jî li Rojava ne di navbera van her du hatina da me tiştekî fark kir em dixwazin ji raya giştî ra ji cîhanê ra ji dinyayê ra parve bikin di Nîsanê da wexta kom hatin em nêzîkî heftiyekî li hemî kolan bajar sazî rêxistin pêkate me hevdîtin bara kir û me çavderiyên 4-5 roja kir. Duan çavderiyên me da tiştekî hebû rêveberiya Xweser ya Rojava bi hemî hêza xwe, bi hemî qeweta xwe dixwest jiyanekî nû encamên şer yên heyî yên berê ku li vî welatî li vî erdnîgarî hatibû encamên şer ji holê rabike o êdî avahiya jiyanê bi her away bi alî tenduristî, perwerdehî, jiyanî, mirovahî bi her away pêdiviyên mirovî, pêdiviyên civakê amadekariyê wî dikir. Ser erd û bin erd bi her away haziriyê wî dikir. Lê îro çavderiyê me ew e di navbera 8 me da ku bi her away ji mecbûrî ji mecbûriyetekî bi êrişên hovane bi komplekî heremî ya navnetewî îro bi hemî hêza xwe bi hemî cewhera xwe di rewşa awarte û di rewşa parastinê da ye. Lê em tev jî dişopînin dinya jî dişopîne têkiliyên eleqedariyên dervey Xweseriya Rojava biriyê dîplomasyê, biriyê hevdîtinê, dîplomasyekî nerm, dîplomasyekî bi hemil û bi pîvan dixwaze vê meselê bi sulh, bi aşîtî û bi lihevkirin li ser bingeha rûmetê, li ser bingeha rûmeta gelê Kurd û li ser bingeha statuya Rojava ve dîplomasyê li dar dixe. Me li ser çapemeniyê li ragihandinê me dişopand ji do heta niha jî di têkiliyê me yek bi yek me dît ku heta dawiyê jî wê li ser van pîvana li ser vê esasê tevigere. Lê bila ev nê wê watê nê wê maneyê ku gelên Rojava saziyên xwe, pêkateyên xwe, bi cewherên xwe bi vê dîplomasiya nerm neş ji zeîfbûn û lewazbûna xwe ye. Ji ber dixwaze pêşî li şer bigirin. Bi vê dîplomasiyê, bi vê riya diyalogê dixwaze pêşî li kuştin û qetliyam û koçberkirin û talankirinê bigirin. Ji ber ku bi taybetî Rojava û erdnîgariya Sûriyê bi salan e êdî ji şer têr bû, ji xwînê, ji kuştinê, ji koçberiyê têr bû. O bi berpirsiyariyekî dîrokî Xweseriya Rêveberiya Xweser ya Rojava tev digere. Em ji
جوه برپرسیاری منتداری وانن لی ام وک شانده باکورین کردستان و ترکیه جی ام دخوازن جگله کرد را جگله خورا ام تشتکی لودره پارو بکن پیدوی احتیاجیا گلین من روژاوا به هر آوای به طایبتی جی به سکنکی دیروکی به سکنکی برخوادانه به سکنکی تکوشینه او به پیشنگتیا جنو جوانین باکور کردستانی هیا اف تکوشین و اف برخوادان اف سکن که چند روژه باکور کردستانی به طایبتی جی سر باجارین ین سینوره سر خطه جبوی پیشگیری و پیشتوانی استاتویا روژاوا و گلمه روژاوا هیویه کی موراله کی ین کو به حساب و به حدود جبوی گلمه روژاوا را درخستیه هوله حوجه کو ام لباکور کردستان و لترکیه بطایبتی او امکان نین هری مزن لباشور کردستان ناف گلمه ده هیا ام پیشگیری و پیشتوانی نه تنه بگوتن نه تنه به هستیاری نه تنه به دلداری بخوا پیشاندان به چالک بوینی او به امکان و درفتن شرط و مرجن چه خاز و زحمت بشی به هر آوی ام بکار بن خوب بگینینا اردنگاریا روژاوا و ام تبه برخوادانا تکوشینا روژاوا ببن اف اردنگاری و گلمه روژاوا ده ساعتين ده دقين ديروكي دا درباست بم لي اف دقه و اف ساعت انجامين ين خراب ين نباش كو ام ناخوازن ده هشي مداش درباست بم هگر پيك ورا و اف انجاما نبخير نتني لروجاوا سينور بم جباشوري كردستان بگرن ویش زاگروسا در باس ببین چار آلیه کردستانه و اف باندورا خویا نینی یا خراب لی بکن جبر ویه که اف ایریشن هوانه اف ایریشن لدجی انسانتی و مروواهیه و الهمبری وان ایریشان تکوشین و برخودانا گلین مین روژاوا هلوستا وان سکنا وان ایرو 6 میلیون کرد بروح کردیتیه بروح نتویه رابوی سرپیا او دلیوی هستن گلین کرد جبوی روژاوا داویجه او ده تکوشینی دا برخودانی دا اف پر بقیمته پر بباندوره پر بدیروکیه لی به هاوکاس پیلانین مزن به حساب و کتاب کور و درش او به پشکری و پشتوانیان هیزن ناو نتوی و ناو دولتی دا هیجی تشتی که ام بکند پیش روش دا گلکی هیا گلی حوالان گلی ما هیجا هر ساعت هر دقیقه جبوی ما جبون مانو نمانا ما جبون آزادیا ما و جبون بندستیا ما kritik ya giringe mühime. Jber ve jbaşure Kurdistan'ı jbakure Kurdistan'ı gelek civan hawl dedin xo bigin nevediri. Ew helwest moraleki heviyeki geleki mazın derxistiye. Em bangawazi li gelek xayn Avrupa'yı jidikin. Bi taybeti jî jinun ciwanên gelên me yên Avrupa. Jber ko imkar û derfetê wan zêdetir e. دمل دست و تقص به هر اوی زور بدن امکان خو درفت خو گر سر حیاتا گر شخصی گر سر کومان به هر اوی زور بدن امکان خو درفت خو او خو بگینن اردنگاریا روژاوا هر پشکریه کی هر پشتوانیه کی گله کی مهمه جبوی سرکفتنا تکوشینه امزانن اف چالکین من کلچار علیه کردستانه و بطایبتی لأوروپای درکتنا پیش اوین کو حسابین خراب و شاش لسر سر ما دکرن لسر گل روژاوای دکرن وان روژین داویه دا
وی شوقا خو بدنه برخوا او حساب راست و درست بکن لی هیجی سعود و باوریا وان هیویا وان ji şer heye. Baweriya wan ji kuştin û talanê heye dibe em ê bi polîtîkayên, bi siyasetan şer, em ê bi kuştinê, em ê bi hilweşandinê, em ê têkbirinê, em ê bi ser bikevin. Lê gelê Kurd, dostên gelên Kurd, dostên gelên Kurdistanê, piştgirî û piştevaniya vê tekoşînê gelekî zêde ne, gelekî bihêzin, gelekî biqewetin. Me di dîroka xwe ya nûjen da, di demên nêzik da me gelek caran van bûyeran derbas kiriye. û em bi vê hêza xwe, bi vê qeweta xwe em bawer bibin, em bi gelê xwe bawer bin, em cewhera xwe bawer bin, em ê bi ser bikevin. Bawer bikin, wê serkeftin ya gelê Kurdistanê be, ya gelê Kurd be. Bangawaziya me ji hemî sazî û rêxistinê û pêkhate hereket û tevgerê Kurdistanê ra jî heye. Êdî em geştine wê qonaxê, em geştine wê astê ku êdî Kurd hewara yekîtiyê dike. Hewara li ser esasên yekîtiyê hemî hizb, hemî hereket û tevger ji bo piştgiriya xwe ku nîşan bide û bi awayê şêmber ne bi gotinê, ne tenê bi axaftinê, bi gotin û axaftin û bi pratîk û polîtîkayên şêmber gelê Kurd hewara yekîtiyê dike. Em li vê derê bi vê şandeya xwe me xwest em vê helwesta xwe, hestên xwe ne tenê bi gotina xwe, bi pratîkên xwe me demildest teqes em xwe bigîne erdnîgariya Rojava Kurdistanê. O em li vê derê ne. Em ji dinyayê ra îlam dikin. Saziyên sivîl, saziyên mafên mirovan, kesên yên cîhanê yên dinyayê ku her tim digotin em ji Kurdara deyndar in. Em ji pêşengiya Kurdara ji bo ku pêşengtiya mirovahiyê kir em ji wan re deyndar in. O em wan serbilind û serfiraz in. O gelên heremê yê ku digotin heger îro em hebin, heger îro em jiyanek dijîn, em minetdarê Kurdan in, roja ku wê minetdariya xwe bi cih bînin û pêk bînin. û bi her awayî piştgirî û piştevaniya xwe ya şêmber nexşereyekê eşkere û vekirî ji tekoşîna û ji berxwedana Rojava ra û ji gelê me Rojava ra eşkere bikin. Gelên me Bakur gotina me ya dawî bila ev be, em ê berxwedana xwe bê navber em ê dewam bikin. Di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê da bu cara sisiya çara peyman tê îmzekirin lê di nav piştî îmzekirinê da saetekî derbas nabe hikûmeta Şamê va peymana nas nake qebûl nake. Heta ragihandina rêveberiya Xweser ji gelê Kurdistanê ra ji gelê Kurd ra nexşereyekî vekirî û eşkere diyar neke em ê li çar aliyê Kurdistanê bi taybetî jî li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê em ê çalakiyê xwe bilind bikin. Em ê tê bikoşin û em ê her tim li ser piya bin. Em zanin êdî yê ku mex di vê xeteriyê de derbas bike hêz û quweta cewheriya gelê Kurd yê Kurdistanê ye. û ev hêza me jî heye, ev qeweta me jî heye. Li ser navê şandeya xwe me xwest em van hestê xwe, van biryara xwe, vê nexşereya xwe bi taybetî jî ji gelê xwe Rojava ra, ji sazî û rêxistinên Rojava ra û ji gelên Kurdistanê
yên cîhanê re parve bikin. Gelek spas dikim.